Ahe namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Of course namteta yakhala bela the president no nakumhaka leyo a yina na yila ku phinda kambe. Even then of course hetela hi Lekker stylist. Yeah, so hi ti 15 March fika ni scroll ka account ya Veshivambo, as you can see yin'we ati big fest cool ta bela the president. So ni fika ni scroll ka account ya yona ni fika ni kuma go you fika tsala this post here na fadzela ku bela Mayengani the president aku page 14, of course page 14 album leyi nga ta yikhayita for lembe ra 2023. Even then afika tsala this line yo ntela ngopfu akuna mfana un'wana u sele ka ntsongo hi cina hi yena. Okay ni ta pfa ha yime kwala very mfana kusele kantsana ku ciniwa hi yena. So ni zame loko n'wi vutisisa ku i mani, unfortunately a nga ni nyikangi vito na category a nga ni nyiketangi. By category ni loko a nga ni nyiketangi ku munhu loyi is it a Facebook influencer, TikTok influencer, a YouTuber or a young artist na mani kuma yena. But based on my understanding na mabifelo ya bela the president I beef munhu nje ifike va yi ri ka level yo karhi. Guys, you have to be on such a level yo ikuma ku swa twisisa ifike beef yo kufana vo Gagash ma swo kuphe Gagash ko munhu nje because Gagash I munhu lo a hosta na ti-events. So loko ize n'wi rhunga la i ku a swi fambisana ngopfu na timhaka ti-events mani kumanyana na ku se mi kuma ku sava kha yi onhela reputation in terms of the events. So a swi twala la se swi komba na munhu loyi a na ku before lo ya i le ka category ya le henhla swinene and ina power yo karhi obviously. Un'wana nga ku anga veta hleketa vo Manyangadzi, come on guys, bela the president ani voni ku inga bifa munhu wo fana na Manyangadzi ni vona ni nga hlula ni famba no ndzinya agiyani loko yo bifa Manyangadzi bela the president na ala kwalano loko swi tsandza na vo JP the Caterpillar munhu a khanda tinghoma kha swi tiveka hinkwato ti duma mi swi vona ku ti above 10,000 views tin'wana tinghoma ta kona swi va tsandzini na laviya. So swi komba na ku munhu loyi na category ya le henhla swinene mani kuma yena. So loko ni zama ku kha ni vutisisa kahle ni kombisa ku munhu loyi i nyikiweni warning. So swa munhu wa swi tiva ku bela the president ku na hi chance yo n'wi bifa mani kuma yena. So for now loko no vo a ni vumba a ni ta ku mani well a ni ta ku Gagash still ku hi sayiti ra mina a ni ta tlhela ku i Gagash because a ni voni un'wana at the moment unless if munhu wa ku o swi endlela xihundleni or in blocking or something munhu wa ku laha a va kha a yi rhunga. So far ni twi na ku nga tlhela ku va ka ha bifiwa Gagash hi ku vona ka mina. But obviously information ta kha yi revealiwa in case munhu wa ku a tlha continue no va a na bela the president ya i tlha kombisa ku ta kha ku na new sound and quality improvement. Yeah, so swi kahle me kha ni complain ni nga na 2 years se ni kha ni complain hi xin'we ni kha ni kombisa ku hlavu a kuma mpfuno like a ni vulela ngopfu in terms of kota ku kuma a new sound kha ni vulela hi xin'we even na January loko ni kha ni va advice hinkwawo ni kombisa ni ku hlavu fika pfuna ku ta what new sound na quality fika yi improviwa la ka mastering. Swi komba na ku maybe wolo a kha a endla swilo swo a nga handli ngopfu swona ku hi nkarhi ni minkarhi yi va yi kha yi famba in terms of your competition. Yeah, so swi kahle swinene page 14 ta yi kha yi ta a ku quality na sound ni chavile leswi a nga fika kombisa swona. Yeah, of course ta hi kha hi nda ya ka Lekker stylist. Hey a yi sukeni yi tshama yi sukeni ka Gaza guys. So if you tsala this post Lekker stylist kwalani as you can see a ku a hi swi tsakela ku hi va na xa makhombo mara mali leyi mi hi chajaku yona yi tele already si hakele swimanimani mi nge swi koti ku vuya ka 1.5. So of course i quotation leyi yo loko Lekker stylist nga ri karhi a negotiate na lava va va kha va va buka a ni Lekker stylist sweswiwa i manager xa makhombo ya lexi nga ku karhateni swinene. Ya ni rhenga miselo ka tinsimu leta ti-remix as number 1 sweswi because miselo xi tisa hit after hit after hit yena ni n'wi yisa ni n'wi faka ka number 1 sweswi to be honest a xi lo karhateni demand swinene. So as we can see kwala va kha va vula ku loko wo vuya ka 1.5 swi nga va njhani mhaka leyi ya 1.5 of course yi wisa ka vo Sikiza boys mani kumanyana loko Gagash kha xi bifi hi swona swi ku a xi va buku hi 1.5 hi swin'wana swa swilo leswi mi kuma ku that's one way Gagash na ku nga tlhela ku bifiwa yena ni ma swa ku i reveal information dukulukumba ngopfu a swi rhongo leswiya nkoku yena of course vo Master Tsongana ri lava swo sweswiya u kota ku kuma content mara a swi rhongo ngopfu ku va a revealini ku a va buku hi 1.5 as you can see. Even then afika tsala ku ku tlhe ku ya van'we mi nga ta ku hi vone ntlambi na manager va kha va ba hi milenge va ya ku performeni
dama xa makhombo xa dlaya a xi fane xi makini tihiti lexi xi nga na to ti-blind as you can see leswi a nga fika kombisa swona so la o kombiseni like o ku rhongeni kahle eka the-event organizers ku kombisa ku 1.5 vona va nge yi cinile at all because it's a hi mali swilo sweswo ku hi level leyi sweswi Lekker stylist a nga ka yona ya vu-manager na artist yana leswi yi tirhisaka swona mani ku jaja nchumu hungu rero you can speak for yourself loko ku ri a mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Okay, it's easy to give up, but it's really that's what you want. Oh, it's easy to give up. Yeah. Mara yes kulava kusoma can you explain further? You can leave that relationship. Nothing like it's forcing you. But do you want that now? Do you want that? It's not easy. You want it's not that now? easy. It's not easy to